Ovo je 12. utrka za veliku nagradu Cazina koja se vozi na ovoj dionici puta M4 od Srbljana do Starog grada Ostrošca. Staza je duga 4100 metara. Branimir Simić, dolazim iz Bijeljine, vozim za Feromont Sport klub. Ovo mi je prva trka sa ovim automobilom na Cazinu. Včerašnji trening nisam odvezao onako kako sam mislio da ću odvesti, ali mislim danas da ćemo se dobro popraviti. Kako ste zadovoljni organizacijom? Organizacija je odlična, kao i staza, mislim da je jedna od najboljih staza na našoj regiji. Mislim, nema riječi, organizacija je za 10. Može, ja sam vozač Ljubijanić Hasan, vozim za AMK Cazin klub. Ovo mi je 12. godina kako se održavaju ovdje brdske trke i učešće uzmam sve 12 godina tu. Do sad sam imao i rezultata od prvog mjesta do četvrtog, tako da mislim ovu sad sezonu planiram dobro odvesti, ako me auto dobro posluži po pitanju, znači ako izdrži. Ja sam Elvis iz Vinogradskog, dolazim. Ko je? Vektor Pešić Šefik je vlasnik, vozi. Je li ovo prvi put da učestvuješ u trci? Malo više godina. Kako vam se dopada ovdje u Bihaću? Ne može biti bolje. Pravo, super. Jeste zadovoljni rezultatima? Pa, onako, jesam.